ako znamo da smo ekološka država, ako se promovišemo kao wild beauty, i onda kada se osvrneš i vidiš kako se obhađamo prema toj divljoj ljepoti. Divlja ljepota znači izvorna, netaknuta. A mi se samo divlje ponašamo. Znači, važno kada sam dobila poziv da li bi htjela da se vratim za Crnu Goru i da radim u opštini Ulcinj. Ja sam rekla, da, ja sam se zaljubila u Crnu Goru, njenu prirodu. Ja sam aktivista, ja sam bila i tada bučna. I onda su mi rekli, pa sad ti imaš šansu kao potpredsjednica da daš svoj doprinos. Ja sam Zene Palika, diplomirani inženjer arhitekture. Završila sam fakultet u Njemačkoj, u Wuppertal. Živjela sam 32 godine u Njemačku i moj je fokus uvijek bio, znači to je ono što sam ja uvijek htjela, da opština Ulcinj bude prvi zeleni grad. I ja sam se tu upoznala prvi put sa Solanom i mogu da vam kažem, kada sam došla prvi put, ja sam stala i bila sam zgrožena. I sam imala osjećaj da ulazim u ratnom području, kada vidite onu prelijepu zgradu, ona je sva nekako ronula i onda sve je nekako stalo, sve je nekako urušeno. I onda kada smo krenuli na šetnju, ono je otvorilo mi se jedan prostor koji je za mene, to je bila ljubav na prvom pogledu. Ja prosto ne mogu da vjerujem da imamo takve prostore i te početne informacije koje sam ja imala, da je tu bila namjena da se grade hotelski kompleksi, golf tereni. Znači, na Solani imate 250 vrsta ptica, znači 50% ptičjeg svijeta, znači vrsta u Europi su vam na Ulcinjskoj Solani. Znači, vi ne možete da dopustite pohlepi da nešto uniši što je unikatno u svijetu. Ja sam se tu kao potpredsjednica uključila intenzivno na pokretanje inicijative, odnosno proglašenja Ulcinjske Solane kao zaštićen prostor. Moram da kažem da sam imala ogromnu podršku cijelog diplomatskog kora tada, jer sam intenzivno komunicirala sa njima. Znači, imate 250 vrsta ptica. To je migratorni koridor. Znači, te ptice nisu ulcinjske, nisu crnogorske, nego su cijele Europe. Mi smo i u obavezu da radimo, da zaštitimo biodiverzitet Europe. Ta je bitka bila teška. 2019. je Ulcinjska Solana proglašena parkom prirode i to je za sve nas koji smo se borili godinama jedna pobjeda. Nakon što je moj mandat skraćen, ja sam odlučila da ostanem temi zaštite životne sredine i osnivali smo društvo Dr. Matin Schneider. U početku je bilo jako aktivno i jako non stop smo bili na terenu jer su građani prepoznali možda i tu iskrenost da se zalažem za zaštitu prirode i prostora. I moj dan ovako izgleda, znači normalno otvaram mail, pročitam sve mailove koje stižu, znači radim na administrativne stvari. Onda idem na teren. Znači ja sam, doduše sad više ne toliko često, ali bilo je vremena kada sam bila skoro svaki dan ili svaki drugi dan na Solani, sada idem svake nedelje jer ipak smo je zaštitili. Pa ja odgovaram isto i na pitanja građana koji me zovu i mole me da se uključim. Recimo u Valdenosu, pošto je sada aktualno maslinjak Ulcinja je lagano počinje da se urbanizira. Evo mi smo zajedno sa Mogulom pokrenuli inicijativu koja je prihvaćena i sada se radi na aktu o preventivnoj zaštiti ulcinjske maslinare. Radilo se ispitivanje starosti stabala i uzeli su 25 stabala u našoj maslinari. Od 25 stabala imamo stabla koja su stara od 300 godina pa do 2000 godina. Da imate i taj kulturološki aspekt, jer je prožet recimo kardamom, suhomeđa koja je recimo u drugim zemljama ušla u UNESCO listi kao kulturno dobro.
Onda imate česme. Imamo 13 česama koje su rađene u maslinjaku. Znači, imamo begovu česmu koja je prelijepa. Znači, česme su isto dio našeg kulturnog nasljeđa. Imate nešto što je jako vrijedno. Znači, nema novca koji tu vrijednost može da plati. I onda dođe moja generacija ili mlađa generacija koja smatra da to kulturno blago može se drugačije valorizovati i s time ugroziti to kulturno blago. Jer su počeli da grade vikendice, jer su počeli da se grade ekoresori. Znači mi imamo ovdje prenamjenu intenzivno poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. I svi to gledaju. Kao arhitekta, ja volim da gradim naravno, ali mene je prostor važan. Znači ja se moram prilagoditi prostoru. Inače moja arhitektura ništa neće biti značajna. Ona je bez lica. Ja nisam kao arhitekta ovdje da uništavam prirodu. Ja sam tu da je pomognem, da je uzdignem možda, ali ne da je razaram. Bez podrške građana, ja ću ovako na naški džabe mi je rabota. Znači, bez podrške nema ni uspjeha i nema ni zaštite prirode.